ігри. Привітання, дівчинки і хлопчики. Вара, а де Кася? Не ведаю. Я тут. Ой, доброй раницы. Кася, а ти откуль? З заплечником? Не откуль, а куды? І куди? У поход на байдарках. Ого, чому гэта ти надумала? Мяне сябры запросили. Пасля программы пойдем. Уяўляеце? Ой, я так хвалююся, так хвалююся. А по якой раце ви плисти збираєтеся? Ну, мне казали, але я забылася. А якія ёсць? Рек, по яких на байдарках ходять шмат. Вілія, наприклад, Сула чи Іслач. О, успомнила! Іслач, Іслач! Дякую, Лесик. Мы по Іслачі поплывем. Поплывем, поплывем, поплывем. Река Іслач зручная для байдарочных походов, потому что невеликая. Кася, а ти ведаєш, які саме великі реки у Білорусі? А якія? Слухай уважливо. А ти, Лесик, коли що, да давай. Добре. Одна з більш знакомитих – це Дніпр. Так, величный, полноводный. Днепр раз, запомнила. Ще одна – Ньоман, пригожа река. Ага, Ньоман, гэта два. Наступна – Заходня Двіна. Заходняя Двина, три. Прип'ять. Чотири. Лесик, давай тепер ти. Добре. Яще река Сош. О, пять. Березіна, Шесть. Птіч, Семь. Пух, Восемь. Щара і Свіслач. 9 и 10. Ого-го, колькі у нас рек. І гэта толькі самыя вялікія. Усе пералічыць праграмы не хопіць. А якая з гэтых рек цячэ бліжэй до нас? Рака Свіслач. Ха, вельмі падобна да назвы ракі, па якой мы пойдзем з сябрамі. Іслач, Свіслач, Іслач, Свіслач. Так подобно. Пачну з Іслачы, а потым і па Свіслачы паплыву. Яшчэ і вас з сабой возьму, Лесі. Тільки ти не забудься. Не забудуся, навучуся толькі, бо я першы раз. О, Эх, байдарочные походы – это так цудоўна. Вокруг природа. птушечки спяваюць, тю-тю-тю, тю-тю-тю. Матылі лятаюць, фур-фур-фур, І фур-фур-фур. комары кусаюць, кусь-кусь-кусь. Ну, Лесі. А што, Лесик, комаров на рацэ ніхто не адмяняў, асабліва вечарам. До речі, Кася, ти все необхідне для походу узяла? Нешто заплечник у тебе вельми маленький. Ну, все здаецца, што успомнила. Так, давай мы з Варай праверым. Ну, давайте, раптам нешта важное забыла. А вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, пакуль мульцік паглядзіце. Ну, давай поглядим. Ну, вось глядзі. Ну, як мой рюкзак? Усё я ўзяла для паходу на байдарках. Здається, нічого не забыла. Галоўная вода, ежа і зручнае адзенне. А яны ў цябе ёсць. Ты малайчына. Усё запомніла, што мы раней пра паход гаварылі. Ура! Так, я малайчына. Кася, а ты воды не боишься? Я не кропельки. Вы придумали. А плавать умеешь? Умею, я в бассейн ходжу, плаваю, як рыба. Судовно. А под водой затрымліваць дыхание можешь? Могу. А давай проверим, ці надолго. Калі ласка, проверяйте. Тады 3-4, час пайшоў. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кася, осторожней, что с тобой? Ты нічого. Табе дрэнна? Голова закружилась. Да не, просто не утрымалася. Все нормально, только... Что, болеть нечто? Да дома болеть, так бумкнуться. Ой. Ты там гляди, у своим походе з обрыва ў раку не ўваліся. Так, вось табе навука. Глядзі уважліва вакол. Добра. А як же проверка на затрымку дыхання? Я яе пройшла? Пройшла. Усё, сядай, адпачывай. Мы тебе мультик покажем. Покажите. А где Кася? Я тут. Лу-лу-лу-лу-лу. Кася, ты чаго? Дык это я у індзейца пераапранулася. Чаму б не пайсці ў паход у такім строю? Лу-лу-лу-лу-лу-лу. А добра у тебя отрымливается. Я дома, я ж талент.
хочете, проведем викторину про індійців? Ага. Вядома хочем. Лесик, ты ведучий? Так, коли ви не супрані. Не супроть, починай! А ви, дівчинки і хлопчики, так само отгадывайте разом з нами. І коли що, підказуйте. Коли усі готові, тоді перше питання для Касі. Давай. Як називається хатка-шалаш індійців? У слові 6 літер. Ага. Значит, 6. Индейская хатка. Это такая трехвугольная. Ага, і покрита скурами. Мгм. Ну, Кася. Да я ведаю. Просто назву не могу вспомнить. Девчонки и хлопчики, подкажите. Як? Сапраўды. Дякую за подсказку. И Лесик — это вигвам. І гэта правильный отказ, малайчина. Ура! Не, по-индейску. Цяпер питання для тебе, Вара. Добре, слухаю. Як називається частка свету, де живуть коренні індійці? А, і літер у слові, напевно, 7. Так, 7. Ого! Неужо ти здогадалася, Вара? Так, бо гэта вельмі простае пытанне, Лесик. Усе ведаюць, што індзейцы з Амерыкі. Видатний отказ, Вара, правильно. А тепер знов мне питання. Так, слухай уважливо і думай добре. Ага. І ви, сябри, так само. Гэту сельскохаспадарчую культуру здаўна вырошчвалі індзейцы. Пасля адкрыцця Амерыкі яе прывезлі і да нас. Яна стала любімай стравай беларусаў. Ну, што гэта? Ага. А літер у слові колькі? 6. Зноў мне слово з 6 літер потрапілася. Значыць, індзейцы гэта вырошчвалі, а мы следам за імі? Так, І на Беларусі гэта стала любімай стравай? ага. Здаецца, у мяне ёсць ідэя. Толькі з гледачамі параюся, добра? Дзяўчынкі і хлопчыкі, я думаю, гэта бульба. А вы як лічыце? Таксама класна. Тады адказваю. Лесик, ты загадаў слова бульба. І гэта правільны адказ. Ух ты! Я отгадала! Сама! Выдатна, Кася. Правда, я не ведала, что наша бульба от индейцев пришла. Просто здогадалася. Але цяпер запомню назаўсёды. Малайчына. Ну і апошняе пытанне табе, Вара. Гэта рэчыва здабываюць з сока дрэва гівеі і робяць гуму і непрамакальны абутак. Як называецца гэта рэчыва? Яго таксама першым вынайшлі індзейцы. Менавіта так. І ў слове гэтым зноў 6 літр. Непростае пытанне. Не забывай, ты можешь попросить дапамогі у гледачоў. Добра, але я паспрабую здагадацца сама. Памятаю, я дзесьці пра гэта чула. Лесик, а одну літарку адкрыць можна? Так, Лесик, вельмі складанае пытанне. Одну літару, Вары, адкрый. Ну добра, выбірай якую. Першую. Ого! І адным махам у тебе адкрыецца яшчэ і апошняе. У такіх літар у слове 2. К? К. Асабіста мне зусім не дапамагло. А табе, Вара? А я здагадалася. Дзякуй, Лесик. Правда? Адказвай хутчэй. Гэта рэчыва каучук. З яго робяць гуму і непрамакальныя боты. Правильно, цудоўна, Вара. Індзейцы здаўна рабілі з яго нібы такія непрамакальныя галёшы, проста абмакнуўшы ногі ў сок гівеі. Якія вынаходлівыя гэтыя індзейцы. Дзякуй, Лесик. Такая цікавая віктарына атрымалася. Абавязкова у паходзе задам усе твае пытанні сябрам. Праверым, ці ведаюць яны ўсё гэта. Я рада, што вам спадабалася. Ну а зараз глядзім мультфільм. Глядзім. Ну што, сябры, наша перадача падышла до завяршэння. Так, усіх чакаюць цікавыя дзённыя прыгоды, а мяне байдарачны паход. Ты ж на прывале нам патэлефануй, раскажы, як справы. Добра, абавязкова. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Да сустрэчы зранку. У нашым добрараді!